Wayan Jian. Wayan punya main kan Yan. Aduh, Jelek hati punya Wayan nih. Aduh, Pak Yan. Tumben Pak Yan lali main. Menagi ngajumin mesti Pak Yan sing mangkem. Nah, bakat masih 100 ribuan nih Pak Wayan, jadi payu cang main bola adil jadi Pak Yan. Ada, nah, bu, tanggal 14 Nyepi. Selamat Hari Raya Nyepi Sake 1943, 14 Maret 2021. Ada, ini Nyepi. Ada, ini Corona. Nyepi, bekal sing lah. Bekal nyepi sing lah. Turunan peragan lagi shopping, peragan lagi camping turunan nih. Kali lagi belum melali. Anggon nyepi sing lah bekal. Gua Corona. Aduh, migrate kini. Lihat kewa. Corona aku nih. Licik ada dengan corona ini. Bingung banget. Saja ganti. warung ini maru agak bakso Ini bakso selimut hujan bakso selimut dingin nih bakso selimut tebak Wayan Jian. Wayan punya main kan Yan. aduh Jelek hati punya Wayan nih jadi nih. sing nih jak nyoman nih lu sing tepuk nyoman jak ngatain yang mana ya Wayan tumben mai ngerancang bagus Wayan ini halu modaling kene Pak Yan pasti tebal dompetnya Pak Yan jadinya lungin malu nih nyaman nih semedon ini ngejek pusing mangko gadi Pak Yan ngejek jang guyu aja mak kayak ini Pak Yan. Nah yang penting jadi syukur seger ya malu. Nah gini deh malu Pak Yan mumpung debuk nih gitu sih ada modalnya 100 piah kan Pak Yan ada angkon dibahas sebenarnya manin yang 5 kilo di sana Pak ada beli yang nasi Pak Yan ada modal Pak Yan kan lagi ngelipis nyaman kalau saja mah kredit gadi gue milih jamil nah yang penting segar mana ada pis itu sih nyaman kadang oleh jenis pakai tajak roh nih kangwang lu nah ada nih roh angon baru ini untung nih lah timpal jemet gini yo suksemu nih Pak Yan ganti mati keingetan terus nih Pak Wayan ini suksemu nih Pak Wayan ini kan makan malu dini nih tapi sing lah jarang masuk kunen nyakan masih bisa Pak Yan kunen membeli bahas nih ngawang Pak Yan kan yang adanya itu mulai nah kasih nih Pak Yan rumah manggil pipis nih nah sama namun gitu jangan kamu lihat lu nih bu petang kamu ini roh anak jenis ajang nah aduh Pak Yan tumben Pak Yan lali main menagi ngajumin mesti Pak Yan sing mangkeh Pak Yan. Nah bakat masih
100 ribuan nih Pak Wayan jadi payu cang main bola adil jadi Wayan.